Evne dîmenên şahiyekê zewacê yan ahengeke ji dayîkbûnê ye. Lê dîmenên pêşwazîkirina girtiyekî Kurd e ku dema 3 salan li Efrînê girtî bû. Dayîka Yusuf Murad bi germî pêşwazî li kurê xwe dike. Yusuf Murad û hevalên xwe Îvan Osman roja 2 Çila 2020 ji mala xwe ya li gundê Tilceman ser bi bajarokê Girkê Legê ya Rojavayê Kurdistanê derketin da ku biçin Ewropayê. Lê qaçaxçiyan ew radestî hêzên ewlekariyê yên Tirkiye kiribûn. Roja piştî wê Tirkiye ew dîportê Efrînê kirin û ji wê demê ve di zindaneke çekdarên opozisyona Sûriyê de bûn û peywendiya wan li gel malbata wan hatibû qutkirin. ام مش جندة الجماننا صار 2020 ام مش جند دركتن كم هرم كنا سرية أوروبا ام دركتن ام برنا ولاطي تركيا التركي يمهرب ام دانا قرتن النسيبينين بوليسا تركيا مسلمان جيش الحر العفريني Yusuf behsa dema girtina xwe dike û dibêje ew li cem gropa Cephe El Şamiyê li Kefercenê girtî bû. û çekdarên wê grupê danûstandineke gelekî xirab li gel girtiyan dikirin bi taybetî li gel Kurdan. بر أنواع تعذيب هبو وكبلنجو وشواي وبيساط الريح ودولاب وكهرباء يعني بر أنواع قلق تعذيب المخستن وأم قلق يشاندن وبراستيجي إنه أبرو شامية دندروي حبسيدجي أو نترو شو إنه مثلا وكا جور بيجم إنه راس بو يعني خوارن بركين بو إيش برهبو هم بني عرضي دمون يعني تعامل بربيس بو هم تعذيب نفسي بو هم تعذيب جسدي بو نو كان يعني دا حولين هم تونا حبسة راعي يا مركزي الوالي حكم دان إنه 6 صالة حكم مدان أم تكفر جرني دا 2 صال وده أيام ما نجيب بدا مشونا حبسة راعي الوادر إذا حكم ما خستن إذا أم دركته Dayîka Yusuf jî dibêje dema kurê wê girtî bû rewşa wê gelekî xirab bû. Lê niha ew bi vegera kurê xwe gelekî keyfxweş e. والله وقتي هاتا قرتن أم قالك عاجز بنو اشتغالين نبو وأم قالك يتقحرين ومن زاني بالكوار 6 صالمة لي والله وقتي هات أم قالك مبسوط بون وخديم كيف خوش بون والحمد لله أم قالك مبسوطن أم قالك كيف خوشن بهاتناوي وديتناوي ما باور نذكر يعني أم زيد شتي ببيني Ji ber rewşa ewlekarî û aboriya xirab a Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê gelek ciwan neçar dibin bireyên metirsîdar û bi qaçaxî derbasî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bibin. Da ku ji wir xwe bigînin Ewropayê. Lê gelek caran ji aliyê cendirmeyên Tirkiye ve tên girtin û bu navçeyên jêr kontrola çekdarên opozisyona Sûriyê tên vegerandin.